da poželim svima dobrodošlicu u naš konzulat i ambasadu Republike Srbije, da pozdravim sve goste i da pozdravim pre svega Svetlanu i da meni je izuzetna čast što imamo priliku da sarađujemo na ovaj način i što možemo da pružimo priliku da i naši ljudi koji dolaze ovde mogu da vide ovako nešto kao što je radi inače Svetlane. Ja bih ipak pustila Svetlani da nešto detaljnije kaže o knjigama samim koji će ovde biti izložene, a vama da poželim ugodno i prijatno veče i nadam se da ćete uživati u ovom ovde otvaranju. Hvala. Zahvaljujem se našoj dragoj konzulki, gospođi Milici Vučković, koja je večeras naš domaćin, zajedno sa svim predstavnicima konzularnog odeljenja. Vi znate, pretpostavljam, većina od vas je i bila u ovim prostorijama i evo sada nam dolaze i izbori, tako da oni koji žele da glasaju mogu da to urade i online ili? Mogu da urade ovde ukoliko se prijave do 25. novembra ili lično ovde u konzulatu ili preko maila koje imate na našem sajtu informaciju gde možete skinuti formular, tako da možete tamo naći detaljnu informaciju na koji način možete da se prijavite ili na kraju uvek možete doći kod nas i da, ukoliko želite, rok je 25. novembra. Hvala još jednom, draga naša konzulkova. Drago nam je da mladi kadrovi predstavljaju Srbiju na pravi način. Vi znate da nam je do nedavno bio i gospodin njegove ekscelencija, dr. Nebojša Rodić, koji će uskoro preuzeti dužnost ambasadora u Podgorici. Mi čekamo ovde novog ambasadora, ali to ne znači da ništa ne funkcioniše. Naprotiv, sve ide svojim tokom jer je uhodani tim na čelu sa ovakvim stručnjacima uvek za nastup. Još jednom dobroveče, hvala vam što ste došli po ovom vremenu koje nažalost nije nam baš naklonjeno, ali imajući u vidu činjenicu, temu kojom se večeras bavimo i povod zbog čega smo se sastali, nadam se da ćete imati i šta da čujete, a i da pogledate nešto što je zaista sastavni deo naše istorijske kulturne baštine, a zahvaljujući našim gošćama i poklonu biblioteke, Narodne biblioteke Vuk Karadžić iz Kragujevca, mi imamo danas priliku da vam predstavimo dva kultna dela koja su obeležila jedan zaista veliki period, protekla 4 veka vezana za našu istoriju i kulturu. I velika mi je čast da večeras pozdravim gospođu Anđelu Ognjanović, koja je inače direktorka Narodne biblioteke Vuk Karadžić u Kragujevcu. Dobroveče i dobro nam došli. Daću vam posle Takođe pozdravim i gospođu Gordanu Vučković, koja je rukovodilac Zavičajnog fonda Narodne biblioteke Vuk Karadžić u Kragujevcu. Mi imamo večeras, kao što rekao, zaista dva rukopisa, dva reprinta i reč je o Stoglavu koji je ovde, koji ćete moći posle da vidite, da ga prelistate, da pogledate o čemu se radi, koje takođe jedino možete da pronađete u Narodnoj biblioteci u Kragujevcu. Dobroveče, gospodine Nikolajeviću, izvolite, uvek ste dobrodošli, pa čak i kad kasnite. I imamo novine srpske, takođe iz biblioteke iz Kragujevca, koji su nam ovom prilikom priredili i dali veliku čast. Naime, oni su ova dva primerka poklonili našoj biblioteci Vilhelmina Mina Karadžić, koja se nalazi u zajednici srpskih klubova u Beču. I nadam se da će vam ovih par informacija, možda neki će podsjetiti, a nekima će biti neki novi detalji koje će uočiti vezano za ova dva književna dela, dva spomenika naše kulture i mislim da treba da više negujemo sve ono što smo imali
jer bez naše prošlosti i prikazivanja kapitalnih dela ne možemo govoriti ni o budućnosti, a ne možemo ni na pravi način da se predstavimo našim domaćinima, Austrijancima i široj javnosti, ukoliko sami ne poznajemo svoje kulturno-istorijsko nasleđe. Ja ću vam sada nešto reći o Stoglavu, koji zaista ovde jako lepo izgleda. Naravno, ovo je nova verzija, a evo, ovo je jedan reprint rukopisa iz 1743. godine. Dakle, on potiče još iz 18. veka. I to je ono što jedino biblioteka, Narodna biblioteka Vuk Karadžić u Kragujevcu poseduje u odnosu na celu Srbiju, na region i uopšte na Evropu. Dakle, ova je rukopisna knjiga puna moralnih pouka za sveštenike, zove se Stoglav, a nju je jerođakon Joasef napisao još 1743. godine. Znači, to je rukopis iz 18. veka. U javnosti se povela polemika odakle ovaj primerak u Narodnoj biblioteci. Međutim, ovo reprint izdanje je prevod sa staroslovenskog na modern srpski jezik. Dakle, original je pisan staroslovenskim jezikom, a ovo je prevedeno na modern srpski jezik. I dalje ima mnogo nepoznanica u vezi sa ovim nesvakidašnjim delom, a jedna od najvećih misterija je kako je najstariji naslov u ovdašnjem fondu stare i retke knjige uopšte dospeo u srce Šumadije. I evo sada bivši direktor i književnik Mirko Demić je jednom prilikom, govoreći o ovom reprintu rukopisa, rekao: s obzirom na to da je knjiga jerođakona Joasafa nastala u manastiru Beočina, nedaleko od Novog Sada, pretpostavlja se da je darodavac želeo da ostane anoniman. Ne zna se ni kada je to bilo, ali je izvesno da je delo u naš fond uneto tek 1952. godine. Znači, tada je došao Stoglav u bibliotečki fond biblioteke u Kragujevcu. Neki od nas nismo tada ni rođeni. Nažalost, izgleda da se Stoglav tokom mnogobrojnih preseljavanja biblioteke jednostavno zaturio, što donekle može objasniti činjenicu da se stručna javnost uopšte nije posvetila ovom kulturnom blagu. S obzirom na to da ovo delo nije prezentovano ni na mnogobrojnim izložbama, čije su eksponate činile upravo knjige toga tipa, može se reći da je u pitanju novo otkriće rukopisa koji ima trajnu vrednost za našu kulturu. Rukopis se inače sastoji iz 3 dela. Prvi i najobimniji, u 100 glava, govori o veri i o tome kako bi trebalo da se ponaša svaki hrišćanin. Posle neke vrste udžbenika za bogoslove sledi drugi deo sa gramatičkim tekstovima, dok treću celinu čine moralne poruke. Gotovo sigurno ovo delo je prepisano iz ruskih knjiga, a što se tiče vremena nastanka originala, postoje 2 verzije. Ili je rukopis nastao u 4. veku na grčkom jeziku, ili je napisan tokom 10. odnosno 11. veka u Rusiji. Takođe, gospodin Demić kaže da reprint izdanja prati naučna studija arheografa savjetnika u biblioteci Matice Srpske Dušice Grbić. Ja moram da kažem da je Ministarstvo kulture i informisanja za ovaj poduhvat i digitalizaciju Stoglava izdvojilo ogromna sredstva i da se zaista ovaj prevod na savremeni jezik, da bi bio potpun, ugledni bibliotekar Tomislav Kenić je morao da pročita i neka ruska izdanja, jer je primetio da je prepisivač u našem izdanju izostavio neke reči. U to vreme kada je biblioteka u Kragujevcu digitalizovana i zahvaljujući novim kadrovima kao što su naš Dušan Borisavljević, koji inače dolazi iz te biblioteke i koji je sad član upravnog odbora našeg društva, Vilhelmina Mina Karadžić, i gospođa direktor Anđela Ognjanović, koja predvodi taj mladi tim. Dakle,
Ta digitalizacija je otpočela još davno u biblioteci u Kragujevcu i mi vam zaista od srca čestitamo na svemu što radite i time dokazujete da se ne odvija čitav život vezano za kulturu i književnost samo u Beogradu i u Narodnoj biblioteci, već se to dešava i u nekim drugim krajevima Srbije, kao što je Kragujevac, kao što je Kladovo i mnoga druga mesta. Dakle, važno je da čuvamo to svoje kulturno nasleđe. Dakle, toliko ne bih više govorila o Stoglavu, vi ćete ga posle pregledati. Međutim, jako je važno da je ovaj reprint rukopisa iz 1743. godine i digitalizovan. To je ono što je jako zanimljivo i mislim da može da posluži i mlađim generacijama da vide kako i na koji način je naše sveštenstvo u to vreme, odnosno rusko ili pravoslavno, kako god hoćete, vodilo računa o očuvanju hrišćanstva, pre svega pravoslavlja, jer to nam je u ovom današnjem trenutku i vremenu takođe jako, jako važno. Sledeći veliki poduhvat ove naše divne biblioteke jesu i novine srpske, koje su štampane u Kragujevcu. Znači, to je proizvod još nastao, da kažem proizvod, 17. januara 1834. godine su se pojavile i štampale se upravo u Kragujevcu. Dakle, mislim da ovih novina srpskih možda ima još u nekoj biblioteci, ali sam sigurna da nijedna biblioteka u rasejanju ne posjeduje ovakav primerak. Dakle, mi smo imamo tu veliku čast da će se u našoj biblioteci Mina Karadžić naći ova dva fantastična primerka, a srpske novine, kao što znate, to su bile prve novine u Kneževini Srbiji, koje su se pojavile 5. po starom, po novom 17. januara 1834. godine. Dakle, i to je jedan, da kažem, spomenik kulture iz 19. veka, koji, eto, mi imamo sad priliku da pogledamo. Mi znamo da je Dimitrije Davidović bio urednik. Novine su nastavile da se izdaju u Beogradu, a to je bilo i vreme kada je Srbija u stvari počela da izgrađuje svoje građansko društvo i tako da su novine srpske na neki način, to je bio službeni list Kraljevine Srbije, a potom i Kraljevine Srbije nakon Prvog svetskog rata, koje su, nažalost, se kasnije utopile u te službene novine. Ja ću vam sad nekoliko rečenica reći o njima, mada ćete imati priliku da ih i pogledate. Pojava štampe u Kneževini Srbiji u tesnoj je vezi sa izdvajanjem građanstva kao samostalne društvene klase. Relativno miran razvitak Srbije posle drugog srpskog ustanka uslovio je brži razvoj privrede, trgovine i zanatstva, što je dovelo do formiranja prve buržoazije. Nastao je još jedan društveni sloj, činovništvo. I tako se od trgovaca, zanatlija i činovnika formiralo gradsko stanovništvo koje se postepeno, ali vidno, isticalo svojim ekonomskim, političkim i naročito kulturnim interesima. Novine su pokrenute s ciljem da šire prosvetu i kulturu. Ja mislim da su nama danas potrebne jedne ovakve srpske novine i u Beču. Odavde je poteklo puno toga, i novine srpske, ali to je već 210 godina. Mi imamo, smo napravili jedan roll-up uz podršku Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, gde smo stavili da je ove godine se obeležava 210 godina od pojavljivanja novina srpskih u Beču. To su bile prve novine na srpskom jeziku koje su štampane 1. avgusta 1813. godine. Ako pođemo od toga da je to bio 19. vek, u kome nisu postojale moderne tehnologije, postavlja se pitanje šta mi Srbi sada radimo ovde? I zašto nemamo svoje novine? Šta vi kažete? Odmah da napravimo. Dobra ideja. Međutim, te novine
o kojima sada govorimo, to su srpske novine, one su bile pre svega političke liste. Ja sam za to da možda napravimo neke liste za kulturu, za prosvetu, za sve ono što nas čini ovde važnima, a i sve ono što nas naravno kao ljude zanima. Međutim, kažu da one nisu zaostajale za najboljim stranim listovima onog vremena. Znači, toliko su bile savremene. Izlazile jednom sedmično i to subotom na 2 lista. A godišnja pretplata iznosila je 2 talira. Pretplata se obavljala u okružnim sudovima i novine su odatle slate pretplatnicima. Njihov urednik Dimitrije Davidović imao je višegodišnje novinarsko iskustvo i to u Beču, Evropskom centru, što mu je omogućilo da spoji sve svoje novinarske i uredničke kvalitete. Državna štamparija u kojoj su novine štampane raspolagala je dobrom tehnikom i imala je vešte majstore dovedene iz inostranstva. Najviše pretplatnika je bilo baš te 1834. i naredne godine, gde je do leta prve godine izlaženje je bilo 600, kasnije se broj pretplatnika povećavao. Međutim, od 1835. novine su izlazile u Beogradu. Dakle, početak im je u Kragujevcu i ponovo se vraćamo na to što je biblioteka u Kragujevcu i uopšte Kragujevac kao grad ostavio veliki trag u našoj istoriji i danas ga i dalje slovi kao grad koji zaista vodi računa o našem kulturnom nasleđu. Evo, vidimo ova 2 primjerka govore u prilog tome. Međutim, 1845. novine menjaju ime u Srpske novine, a od 1869. prvo su bile Srpske, a onda su postale Srpske novine. Prvobitno nedeljnik novine su u periodu od 1843. do 1949. izlazile 2 puta sedmično, potom do kraja 1872. 3 puta sedmično, da bi od 1873. postale dnevnik, osim u periodu Prvog svetskog rata, kada je bilo velikih neredovnosti u izlaženju. Osim u Kragujevcu i Beogradu, novine su štampane u Nišu, zatim na Krfu, a poslednji broj novina izašao 15. februara 1919. Tada su se utopile u službene novine Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Dakle, mesto izlaženja im je u Kragujevcu 1834. Zatim se sele u Beograd, da bi od 1914. bile u Nišu, zatim na Krfu i do 1919. samo 8 brojeva je štampano u Beogradu. Ovo su neki osnovni podaci ova 2 velika dokumenta koje mi danas ovde predstavljamo. Međutim, treba reći da je zaista danas je došlo vreme da se mi na ovakav način, kroz kulturnu diplomatiju, predstavljamo našim domaćinima, odnosno našim sunarodnicima, Austrijancima, a i i drugim ljudima u Evropi, imajući u vidu činjenicu da smo mi imali najsavremeniji u to vreme Evropski ustav, koji smo takođe doneli u tom nekom periodu, da smo štampali naše knjige, naša najvažnija dela upravo u Beču, kao što su Gorski vijenac, zatim pesme Branka Radičevića, Vuk Karadžić je ovde štampao sva svoja važna dela, preveo Novi Zavet, takođe na srpski jezik. I velika je stvar da danas u okviru ovih aktivnosti, evo ovo je jedan mali doprinos tome, i dalje nastavimo tim putem i da promovišemo ono što nas karakteriše kao narod, a to je pre svega diplomatija, demokratija, poštovanje drugih kultura, ali i samo svest o sebi, da znamo ko smo, šta smo, gde smo i kome pripadamo. U to ime želim vam ugodno veče, a pre nego što se poslužimo, ja bih zamolila našu dragu gošću, direktorku biblioteke iz Kragujevca, gospođu Anđelu Ognjanović, da nam se obrati. Hvala vam.